255 mingga ko'tarib qo'ydi tuğanlar. Qo'shin aka. Men sizga dalillar tushib berdim. Mayda o'g'liga 5 ming nima qilib qo'yaymi? 260'dan tushpayım deydi tuğanlar. 260 ming so'mda. Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysizlar? Sizlar men bozorga bar tuğanlar. Bugun 11 yanvar bo'lib qoldi. Jalolobod mashina bozorida tuğanlar. Mashina bozori barini chetidan tartib ko'rsatamiz tuğanlar. Siz so'ragan mashinalar tartib, birinchi video chiqdi, kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Kanalga podpisatsiya bo'lib turingizlar tuğanlar. Like'larni bajraytib bosib, biz sizlar uchun chetidan so'rab ketaveramiz. Ana mashina sotiladi desangizlar, reklama deb nomer chiqadi, qayrilsangizlar bo'ladi. Nexia 1 tuğanlar, birinchi video. Nexia 2005 yıl 1.5 объем, ha? Простой мотор 8 kW. Простой motor deydi. May 9 var olacaksa, akçası 265 ming so'm deydi tuğanlar. Tushib beresiz ya? 225 ga berib 225 ming so'mga berib berem deydi tuğanlar. Bar yo'q ishlaydi, ha? Bo'ldi hozir. Pechka Toshkent deydi tuğanlar. Nomerleri. Bo'laveradi, motorini da ochib qo'ygan. Motorini da ochib ko'rsatib berem deydi qiziq. Farlar jizzi. Bo'ldi tuğan. Mana motor. Motor. May 9, zaменада zamena. Bo'ldi. Realitga tushib beradi. Fiat Picanto tuğanlar 2009 yıl объемы 1 ekan. Расход 4.5 deydi. Probegi 58 ming tuğanlar. Nomerleri. Azartlarında tartıp sizlere gösterip veririz tuğanlar. Like'larda basıp durarız. İçlerinde. Ne tuğanlar içleri. Akçası kança tuğan? 530 ming so'm kemi var, ha? Bo'ldi. Matiz 2 2005 yıl 1 объем 290 ming so'm. Ekin tuğanlar. Matizde sıraganlar. 250 gek bertasınlar baş o, ha? 252 ming so'm. 2005 yıl 1 объем tuğanlar. Kızıl Matiz. 252 ming so'mga berib aytadi tuğanlar bu Matizde. 255 mingga ko'tarib qo'ydi tuğanlar. Qo'shin aka. Men sizga dalillar tushib berdim. Mayda o'g'liga 5 ming nima qilib qo'yaymi? 260'dan tushpayım deydi tuğanlar. 260 ming so'mda. Otamı olib bereyim nota. Chaptavay eşteki. Tush qiyin, tuğan. Talashtav. TikTok, YouTube like'larda basıp turamiz. Şol Jalolobod mashina bozori, şol Qizil Matizga 255 ming berdi, 260 da o'tadi. Uni o'rtadan bo'ldi o'tadi 260 da. Ketsin, aynan o'sha to'g'ri keladi. Men sizga bu yerda ishlaydi, angen yo'q. Polni ishlaydi odam. To'g'ri. Qo'shin. 2'ye böldü, alıqlar. Arada. 257 jarım bo'ladi ekan, bitadi ekan shu men. Geldim var aytdı temna berdi. 257 jarım. 55 dedi. Men akçam 2 jarım ming qo'shdi, 60 dedilar, bo'ldi tuğanlar buna. 260 dedi, 55 berdi, keyin 57 jarım qoldi. 2 jarım tushib berdi tuğanlar. Matiz. Ekim yo'q bo'ldi, ekim yo'q bo'ldi. 58 bo'ldi, mey. Bere shuncha yil aytdi tuğan. Ber uka. Ama 58 bo'ldi. 258 so'mni siz oling endi. 258 ming so'm so'lim baba. Buna tuğanlar mı? Matiz 2 bo'ldi, ha? Matiz 2 2004 yıl 08 объем 280 ming so'm tuğanlar. Buna nomerleri. Kemi var, ha biroq, ha? Buna tuğanlar. Like'larda basıp turamiz, ey. Açığa?
Mına ishlari mexanika, elektropaket. Бар жоғы жақсы. Жақсы екен туғандар. Мына Matiz 2 туғандар, Черный Пантера, прозвище 2012 жыл 08 объем. Мынау номерлер туғандар. Скриншот қылсаңыздар болады. Мына сырттары бар жоғы. Татып көрсетеміз. Лайктарды басып тұрамыз кіргіземін. Мына туғандар. Механика. Өзбекстан бұл, а? Қаншада отасың өкем ақшасыны? 190 мың сом кем бар туғандар. Жылы жаңын кем, бірақ арзан Matiz. Matiz 2 туғандар, дағын біреу 2007 жылдағы 08 объем. Мына номерлері, договорный дейді. İçlerinde көріп Механика. Бұл да Өзбекстан туған. Ақшасы қанша? 220 тотал. 220 мың сом. Шул номерлерге қайрылсаңыздар болады туғандар. 220 мың сом кемі бар. Жалапат мұна базары. Matiz 2 туғандар. Дағын бір. Корейский бұл, а? Корейский 2004 нол номерлер туғандар. 2004 жыл. Механика. Elektropakет. Қанша сомда отасы, ака бұны? 250 мың сом, а? 250 мың сомда отады екен. Кемі бар? Бұл. Нексиялар туғандар. Nexia 2, 2011 жыл 15 объем. Ақшасы. Туғандар. Мына номерлер. Ақшасы 250 мың сом дейді. Өзіңер сатасыңар ой? Жоқ. Бар жоғы жақшы өкем? Хабе yok zor ekan. Болды кәм. Мына туғандар. Nexиялар. Бұл жақта Nexia 1 Dons. Мұнда четіне тартып көрсетеді. Лайктарды басып тұрамыз. 2005 жыл екен туғандар. 2005 жыл 15 объем. Мына номерлері. Ақшасын сұрап қойыңыз. Ака, ақшасы қанша сом? 180 мың сомда отасыңар, а? Болды. 180 мың сом деп айтты екен туғандар. Nexia 1. Nexia 2 туғандар. Nexia 1 екен. Nexia 1 2003 жыл туғандар. 1.6 230 мың сом туғандар. Ақшалары нарттар туғандар. Қачысасы от тұрамыз. Гетс туғандар. Honda Gets 2005 жыл 1.4 объем екен. 1.4 объемда туғандар. Мына арттары Gets'in. Нол жерден механика. Ақшасы 350 мың сом екен. Кем бар дейді.